I pozdrav braće, dobrodošli u novi klip. Danas ću ljudi pokazati kako da aktivirate BH Mobile internet u samo jednom kliku. Tako da braćo, prije početka klipa obavezno ostavite like i bacite subscribe ako sam vam uspio pomoći i riješiti vaše probleme. Prvo što treba da uradite je da otvorite tipku za poziv i upišete zvjezdica 110 taraba i idite na poziv. Kada vam se otvori ovaj meni vidjet ćete moj vodič, ovdje imate dosta stvari koje možete provjeriti kao što su stanje računa, provjera stanja dokupa, akcija i druge stvari. Nas interesuje internet, tako da pricnite broj 2 i idite pošalji. Ovdje gdje piše ukucajte redni broj, izaberite internet i pricnite broj 1 i idite na pošalji. Ovdje možete izabrati da li ćete dnevni internet ili ćete mjesečnu neku ponudu. U ovom slučaju ja ću izabrati akcija dnevnih dokupa i izaberite broj 1 i idite na pošalji. Ovdje sad imate izbor da izaberete koliko ćete interneta, da li 2 GB na jedan dan ili to bilo 20 GB za 10 dana. Mi ćemo izabrati ovu prvu opciju, tako da izaberete broj 1 i idite na pošalji. Zahtjev u obradi molimo sačekajte. Pricnite OK. Ako vam se desi da vam ne otvori prozor novi nakon ovog OK, možete ga jednostavno aktivirati pomoću koda. Tako da upišite zvjezdica 108, zvjezdica 1, zvjezdica 0, taraba i pozovite. I kao što vidite opcija 2 GB na jedan dan je uspješno aktivirana i možete je koristiti tokom cijelog dana. Tako da ovo je jedino druga alternativa ako vam se desi da pomoću onoga paketa, tačnije onoga prozora, ako se desi da vam ne otvori zahtjev, možete aktivirati pomoću ovog koda. Tako da ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da sam vam pomogao i da ste uključili uspješno internet kao ja. Mi se vidimo u nekom drugom klipu i čao.